Nasabah cukup ni 2 bawang si maka engka ipat di bolrenna watakalita. Yang pertama isangi alita, yang kedua yang ngerangi maka detegi monro kampota. Nasabah nareko si mata angka kipekau anu angkai na caca puata angka kekor itu termasuk saya satu tak kalupa. Ina tu pasabaran na italla ito de na mata peripong Allah Taala rasa ni kafir. Nasabah magit kata-kata kafir itu kafar menutupi na tutu de cengi na sampo de cengi. Di tania tu maka da iya ro tania seleng de na papada puata isumpa maka tania pong Allah Taala na sumpa kafir tania ro bawang. Yang dimaksud kafir ialah naisan ni maka tiga puang naisan ni maka tiga lalam madecing na yaga angke si mata naluta-lutai aga pura ng kalinay. Yan napapasan na to panritata makadeh aja kamana pada icatce si pa na Fir'aun, aja kamana pada icatce si pa na Abu Lahab na ini tirapiare. Nasaba angkana ritanga KTP ta Islam ternyata aku mi KTP we. Tapi iya ro parengarang diga ko puas siwen. Na ternyata KTP utama ki suruga. Den akala malakamu karena nya nakir man KTP musallama go kina. Maka demi nakir aga agamamu niga asammu niga puammu. Peko ni cara mila mape bali la foto na rekode nang kana sompa buanna. Peko ni cara na mila mape bali la foto na rekona mo agama na detonisani. Nasabade igaga parengaran na waktu na tuwo. Na yan ang parang nasabah na reko ita ya soy ita ya tongi saman ni atau pacapurang. Maga nasabah gempa di mana-mana paparengaran na puang emega ni napitaki. Idito man ni hatolinoy makurat tanga makurat parengaran. Yan na riyasa ni makkaday lalung syariah tatpajamay parenta. Angke si mata manre tak kalupay rimak biriwi. Angke si mata maparengarang na alina si mata tak kalupa. Ya tu pasabaran ng kaki iwajikan si sulle si parengarangi. Nasaba ili to mengi makoto pero to biasai iya narito yazid wa yangkus mesuk mutamai iya tu tepe. Sinina atamalabin na pong Allah Ta'ala. Yang pertama isangnya alewi macakan itu risiseta makreniga aleta ternyata na jallo ipanritata makreniga asetta niga puana ki to boleh pega ki tegi monro asalata ternyata na jallo itu panritata na yaga isangnya aleta nasang itu panritata niga mepuki aga tujuatta nasabak setiap manusia memiliki misi. Ia tu rupa tahu lainnya tujuan na jingel itu tujuan na setangi. Na ia rupa tahu ada tujuan na isuruh mana masumpa ya setangi mapakabilin pilih ni. Nasabak na rekode na kapaganggut tama mani suruh gak tahu. Dia gak tengarang na kada waktu na makade setangi majang kisi puang Allah Ta'ala. Puang utari mata pasu kapol dari suruga. Na yaga angka pareloku tawerenga sunga malampe si pupura lino. Yang kedua tawerenga kelebihan dibandingkan ia ro anak apuna ada. Makana ia tu bangsa lengi bangsa jingi wadingi mancaji ulu-ulu wadingi mancaji tu tanah-tanah deto panairita peku bicara untuk aga tujuan ya ro de lain sangadin na untuk napake pakabilin pilih ki ide anak aku na ada nakotoni di mega nakarna napita butuh adina ipan nipi ni makadede tumbuh bulut cuy kubur na nene mo na sa itongan na itongan na mapat di bubuan na si minggu de kapadi na say ang kasi kuramaledja ang makalade mo cera ipan nipi miro matapar ini piena biang syariah. Sini nak melebih na Allah Ta'ala. Jadi wajib isang neta ni ini. Wa id qala rabbuka lil malaika
Maka dia Allah Ta'ala rinalaikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, melo kak panca di pemimpin. Jadi mau ribu pangal pemimpin. Relebo na yetana. Ni kan masuk Allah Ta'ala pemimpin. Idip na rupa tawi. Jadi nareko ini pemimpin. Sinin na angkan rebo na yetana tanah togi. Bangsa alusu togi. Ang kamanan triawana pak jelo tak ada na idip melok metawu. Kita balai. Ada na to si melok iparenta makai pandre nasung. Ipandre pengonran na anui. Ipandre pengonran na anui. Mana kayak di milo, mana musuhi. Maka dia tu yang Andre mengantar amat. Dengar ini ayat napong Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Citongan-tongan napong Allah Ta'ala pura dina dampang ido sama pak duai. Nah termasuk dosa mapadoyan hari itu mapamulai itu majelui, mapamulai itu magandingi, gangka itu mapigui, letusan runa, nakan nama itu dosa mapadua. Tegi mondo tayo masumpah-sumpah ko nasuk kururya, majeluk mak nasengiya. Idi nasabari na letu iya rupa tawe. Iya mangoje mak ustad, idi nasabari na letu iya rupa tawe. Apalagi di memang napedogi pura dena dampangi dosa tapong Allah Ta'ala. Dicapana ayat faqad dhalla dhalalan ba'ida. Situng-tungan na iya tuku salada itu. Maka na po sa sabade isang aga tujuan na ipancaji minanyamiga alena. Sini na kamalapin na pong Allah Ta'ala. Narikumacak ka iliseseta niga aleta. Tentu ang katutujuan ta melo kijong kabila. Nah sebab ye kamput tai lumpur nini tenia tu kamput ta okomi lepang macino-cino okomi lepan awere waktu Allah Ta'ala peko bicara nawan di mega bokot tamawari itiwi maling malo di kamput ta peno okomi maka dia cemetok aja masuk minta taja mana kena panca di kapong Allah Ta'ala minta totui macego. Dena kuleno pengalatan apa suki minta taja nareko dena pura masab biki mantajisat biki waktu namo beri alam arwah pura mana gitu napa kalau pengalatan apa napesu napi to makare anda guru tapat to sebueng iya tu anak mati dalam petangi pura de memana nulik kadoiwi parentana puasi wai napi de ipesu minta tajam na iya tau salama mesu minta tajam iya tu pauli. Iya tu paulik kadoi perintah po Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum nasa po Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum yarawat na tanimanang alusutta po Allah Ta'ala. Mapamulai alusut na ninita latu alusut na to pacapurni sisa mi pancaji alusui na tanimana po Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu nareko arae makare qalu mabetuangi mape balimana ni. Berarti dia nasi gimana na alusui mape balimana ni qalu bala syahidana iye puang usat biki idi puaku iya nana tella epat tasofu sahada lalam petang. Nah pastu itu puang Allah Ta'ala nasabak masak biki kadoki idi puaku. Nah pastu ni magi pena kule na masuki minta taja tak kalupa ki nasabak ya cendolay na kido-kido na iblisi. Sini natang lebih na pengalatan. Yang terakhir, ipahangnya aneri tujuan tak melojo kapega, yang hari itu kamput tak, aga bokot tak, yang hari itu tepe. Nah sebab hari itu tanya tepe pego syariah, ini biasa lelu syariah tak kalupa pego perintah. Angkato tahu na pego perintah na lupa syariah, na lulu mana ni, na sempat jadi isem maka wajib paling sunnah. Jadi wajib itu isem syariah, ipego iperintah. Ada isa syariah lengkap tarika syariah melo kiruntuk ma'rifah na de ipego iparentai. Sini natang labi na Allah Ta'ala. Aga kira-kira melo tatiwi darata puradena nulle galuta puradena galalan warang parata abati reta duita
keluarga ta bahkan anak ta itu si depeta mana ako man mitulino mon rumah ke guna nareko mate ni nukurun ni tawe tanata anak ta taisa makala law madece nya law magaiga waram parat tak manca dina aslo tengan napa di monrita ini magani igali popo ni nareko makurangi amalata ipanya menyama kipale nareko mega amalata jadi pada ini matotu iya mitokolina nakego na jabatan ni puang iya mitokolina ipakalabi arungi puang nareko mate ki amala itu mak bicara namun itanya pejabat namun itu kasiasi nareko mate mega tapana ipakalabi ri pangalata neka namun ipakadang luturi ditarai de narapa aja na rese na waye de nanre anu matar de nanre anu mapella na ya de nang kana pego isariae na salai parentana dewatai pura de nulle minta de cengga sering munde na Allah Ta'ala niga pawe akorangi sina tang nabi na Allah Ta'ala coba buka surah Abasa surah ke-80 juz 30 halaman di 5585 ayat 34 sampai 37 bagian kanan paling bawah jawalat dari capana surat yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Yerowat dena keguna ya sangi tomatoa sahaba ana dena keguna seresurangnya pada yurusu mani alewe mega pada dosa ka ini sendiri tanggung ni dena papa waktu tatuo mega kesalahan ta melo kinagasa tawe angka seresurat tawa dibatiki waktu tatuo matako ki pole galunge angka anak ta ita lari-lari pajai masawi takoi maga marinya wai maku kwedina gaga leuni caraleta rilana petaka bae anu macipi dan nia petaka apa dega gabaja kira-kira niga melo patolo niga melo pasilongi niga melo pabati-bati nari kotannya hidi na itu na hidi ipacapu waktu talalungi lino nari kodece ngijokai mapati watakaleta niga nari kolino ilalu dega gatakota na pada iri sama kana melo kijasa laini sangadiwan ni atau mungkin iwan ni atau ular reloy pura icambe bali bolata angka pala keluarga tak mati idit kaya lagi calori kuburu nama gede ipanca di pangaja maka namadde ni lesu ni kampung ini bali boleh upah kuto ya lesu nak itu maka tahu berpulang ke rahmatullah lesu ri pamasi na pangangkat na kada mati nasabah ini tom itu tutuwe maka dia mati nasabah yasa ni mati dia nak itu padahal ia ro alusunna ia ro lesu na ini kido-kido ni tay mata na gesai lan roale ia tu kesi mi itu bola mi nare ko biasa timi ta bojo ia mi tu kadarona bojo liset na itu matu litu idi mata tado cilik na burumang na ko mi tu tanay monro andre na ula andre na balipeng ulai alusuk ini tu lesu bertanggung jawab aga pura nepego rilego na yetanai dalam surah Ar-Rahman surah ke-55 juz 27 halaman 531 ayat 13 sampai 14 fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban bagian tina bawah khalaqal insana min salsalin kal fakhar ini rupa tahu ipancadi ki pole ritanai aja pun lesu kitu matu ritanai pemang dega nasang namunya mengi mupirasai papinya mana puangi idi tomato aku ye lanjut usiai mapute ubenna macuai maku kue gantu pamasa ngare ki Allah Taala magna caki syukur itata tana panyamanya maku Allah Taala mapamula ki anana latu ki makiapo baka uling kana putu tamage na caki marengara ngade tu na palo duita ko Allah Taala nare ko masompagi deto na palo dita di na kada ko Allah Taala masompaya juma ko matu agere ko saping apan re ko to seratu de ga dalelina kada mi ko Allah Taala ingaranga wa aqimus salata li zikri pakat de sampajan untuk mengeranga na sa ko Allah Taala itu ko Allah Taala 24 jam yang lu tu tanggal 5 menit pa na ko Allah Taala 5 menit mas sampaya ki koloroi merekomendo ki kalkulasi 25 menit bawang sesesiwan ni nala waktu tapong Allah Taala itu pun masih ki mopi maberani
Sinna tam tapan ako Allah Ta'ala mapuni kapanda ada seperengarang ni na sebenarnya ko milo ipalebani di na waktu milo ipaki mapalebang na sebenarnya ko ada tarika milo ipalebang maluangi na masaka marilalin na masaliwang. Insyaallah nanti di waktu kita lanjutkan narekong kamu pagumuru kesehatan dan niya waktu narekipong Allah Ta'ala mamaray mancaji papangasa tepet lalu pada di mana makotofaru utamana lalu alih atau mabicarai ballighu anni walau ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.